Marija Efimova, il-whistleblower tal-kumpanija E-Grant, marret min jedda fassa tal-Pulizija f'Ateni. Efimova kien ħarġilha mandat ta' arrest minn Malta wara li hi ma deritx fil-qorti f'kawża kontra l-Bank Pilatus. Efimova għandha mandat ta' arrest ieħor minn Ċipru. Il-whistleblower Russa Marija Efimova kienet taħdem Pilatus Bank meta kienet qalet lil ġurnalista Daphne Caruana Galizia li rat dokumenti li jikkonfermaw li l-kumpanija E-Grant hija ta' Michel Muscat, il-mara tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-ġurnalista li f'Ottubru nqatlet b'karozza bomba kienet allegat ukoll li fil-kumpanija E-Grant daħlu $1,000,000 mill-Azerbajġan. F'intervista ma' ġurnal Ingliż, Efimova kienet iddikjarat li jekk tiġi lura Malta m'għaddhomx wisq ħajja. Bekk marret Kreta fejn għexet bil-moħbi għal dawn l-aħħar xhur flimkien ma' żewġa u żewġ ulieda. Bekk il-qorti f'Ateni issa tkun mitluba tiddeċidi dwar it-talba ta' Malta biex Efimova tinġib lura Malta biex tidher fil-qorti. Sa dan it-tant il-membru parlamentari Ewropew Soċjalista Anna Gomes appellat lill Prim Ministru Tsipras sabiex jagħti protezzjoni lil Efimova. Il-Pulizija Griega għandha tagħti protezzjoni lil whistleblower Russa u l-familja tagħha, kitbet il-membru parlamentari Ewropew Soċjalista fuq Twitter. Insistiet li Marija Efimova tinsab f'periklu reali. U membri minn gruppi politiċi differenti fi stqarrija talbu lill-awtoritajiet Griegi biex jipproteġu lil Marija Efimova u jassiguraw li jkollha s-sigurtà neċessarja hi u l-familja tagħha u biex ma tintbagħatx lura Malta. Il-membri tal-Parlament Ewropew li fost l-oħrajn jinkludu lill-membru parlamentari Ewropew Soċjalista Anna Gomes u l-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, il-membru parlamentari David Casa, qalu li Marija Efimova ixut ewlieni fl-investigazzjonijiet dwar korruzzjoni u ħasil ta' flus f'Malta li jinvolvu lil Bank Pilatus u l-membri tal-Gvern li nkixfu mill-Panama Papers u mill-FIAU.